Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menang Panciam. Kita taruh barang kita di gelang-gelang ini aja dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini pelan. Oke, Allah. Kita kedatangan bakal masak. Kemasannya bagus. Kita dapat suapan dapat masak. Untuk masak mie. Mantap teman-teman. Ini masak air atau masak nasi bisa teman-teman. Oke, sekarang kita masak air dulu untuk bikin minuman teman-teman. Cara masang gasnya sangat mudah teman-teman. Kita kunci gasnya dulu. Kita buka. Kita cukup. Oke. Kita masak air dulu teman-teman. Kita sirahin dulu teman-teman. Kita isi air secukupnya dulu teman-teman. Oke, udah cukup teman-teman. Tutup dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Ini teman-teman. Sudah masak nih teman-teman. Cukup. Bawang roti, cino, ini susu. Kita masukin susu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wis. Wis, mantap. Wih, mantap, cuk.
carrot giting dan ketumbar. Mantap. Oke teman-teman, kalau mau beli perangkat masak ini kompor di Papbel, langsung cek aja di keranjang kuning teman-teman. Oke, lengkap dan murah, gratis dan mudah, gampang dibawa kemana-mana teman-teman. Oke.